Laughingly yours! Pakaabalan, dagiti agduduma a pakasaritaan, nga agubog iti utek ti manurat. Pakaaninawan kadagiti paspasamak, ang mangimaldit iti adal kadagiti puspuso, dagiti naayat amang tartarabay. Laughingly yours! Programa amang tedlinglingay, apakabuklan dagiti katkatawa ni Ragsak. Lua niliday, ken isem ni Pamateg. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Laughingly yours! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Iti dati agundaway, isagot mi kada kayo ti umuna pakasaritaan, nga intay itampok dito'y programa tayo, Laughingly yours! Ngem sakbay ti amin, ipagpakaunami gagayem nga amin anaaramat wenno nadakamat anagan, lugar, paspasamak, ken adda kaarnginay ti pudpudno abiyag, dagitoy ket saan an igagara, no di ket nairanrana laeng. Tatunggal pakasaritaan iti daytoy a programa, ket nagtaod amin iti utek ti manurat. Ngarod gagayem, manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel, isagot mi kada kayo ti umuna a pakasaritaan at tampok ditoy. Laughingly yours! Manong, awan pa lang ni Nanang. Na pananangatan. Madamdam malaang, sumipngatan. Tsaka mo, nalabit na pa nagsapul iti panggadan na. Tapno dati pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kan pagadal ta. Kuma, makasapul nga rin ni Nanang iti trabaho na. Tapno damot ti pangalaan tayo iti paggatang takadag iti masapsapul tayo iti pagadalan. Uwan nga rod. Nang runa kat kanayon nga do ti magatang masapsapul iti pagadalan. Diyak pa yun makararamid iti project ko na daduma. Taon mo ti igatang ko iti masapsapul ko. Uray siyak tupay, Manong. Agsapul tala tayo iti pakitrabahuan ta itong galawang klase ta. Tapno saan tanam naman tanyaman na may dinanang katata. Tulungan tamad nagsapul. Tapno saan nakaasi ni Nanang. Lanes nang tayo Ha? Ninanang samot na dyan. Uwing nga rin, Manong. Mabit lang ha. Dito ka lang unag. Siya akong timangkita kini Nanang. Tayo'y muling Nay, kita ama, tama nga numatumba ka. Sabay, nagdagsang ka. San abalin, tanda ka mo tamang sarapa kanya no matumbaak. Nanang, anya ti mo paspasama ka na kayo? Nay, sino na itang ubeng? Iso ti inaunang anak ko, ni Noah. Nagwapo niya. Imalakanyak, tanapintasak ngamin. Ha? Adamat gaya man ti bumarito nga anak mo. Wala. Bumarito kan guwapo pay. Nasaya at may tapno adda ti pakairanudan. Sino ka dito kadwayo, Nanang? Kuwa. Iso ti lover ko. Nga agbalin amay kadwa nga amayo. Ha? Oh, di nakitaan iti kasta Tano gwapo ka, ket gwapo akmay tagas keng ka. Agpada talaeng. Umay kayo, Nanang. Umunog tayon. Permit ti bartekyo. Okay, my son. Tulong anak nga rodan. Tao mo na tayon dita balay. Darling, sumurot kamatan ka da kami. Awan, darling. Talaga sumurutak ka na kayo.
Jack itulok nga agbati ak di tiruar. Dahiti gayam tisilid mo. Wan, dito'y tama torog. Medyo dakkel mat dahiti balayo ah. Impatakdar day di asawak day ti balay. Inot na, ngaging kay tinalpas. Kasta? Nagsaya aten tayong patakdiran na tapay day di asawa mi ti agbalin a balay ta? Ha? Mabisinak. Imbag no adamakan ditoy. No, nagluto na kita anak ko. Sigurado nga ron nga dati makan. Mabisina ka talaga. Pulutan lagayam jili namlamot ta itay. Kan nagbiit kamot ngamin anabarta. Kat nagbasit laeng jay ininom mo. Pinainom nakmat ngamin. At sana ka na irbam nga uminom iti arak. Sigan timakam mo. Tama ka turturog aklao na yan. Manong, asino di kadwa ni nanang asimang pet? Diyak ka mo. Basta ko na ni nanang agbalin ka ng may kadwa nga mata. Ha? Addan ka sukat tayo ti tatang nga mata? Uwan nga ta takas jemuti ko na ni nanang. Apay nga rin nga nagbartag ni nanang. Saan matasikod nagbarbartag? Diyak mo't mawatan. Obeng, Ha? Ha? idasarandak man iti kanak. Anya? Basitan dyan bati may amakan. Kanan ko man ni nanang day dyan na sumangpot niya madda kayo mo't gaya makadwana. Sa nabalet, nakaturugan ni nanang yo. Siyak laang timangkaan, ija imbate yo apara kang kuana. Anya? Kasano ni nanang? Siya kundi makaamukan ni nanang yo. Sige kit din. Idasaranda ko ni ti kanak. Pagsirbyan nyo ti agbalin ang may kadwa nga amayo. Di kayo agmula-mulagat na kasta. Agidasar kayon. Apaw. Nagimas gaya man timangan ditoy. Awanan manong. Inibus na talaga ti maka na para kumakan ni nanang. Bay amlatan. Di ka lata nagsasao. Tama ka namang igna ka. Obeng, umayo inawan tinanganak. Ha? May salang nga raw na pinggan. Di na pa inawan. Kaslat na papaunan na. Mabit lang. Isaklatan di mapan manginaw. Ay pa may sa timangin na itinanganan na manong. Hoy! Nangidyo ka ni timbagak? Dua kayo pa ditangam awan pa'y umasidig nga umay manginaw itinanganak. Kaya't yaw, taipalapal ko kada kayo tinanganak. Ha? Nagkaroon tinday ta. Isunto pa ti palapalag. Bay mo na ding. Sana na saya ti lumaban ni tilaklakay. Inaklangin inawan din ang anan na. Tapno saan na makaungat. Umasidig ka mo lagayam ngum nagbayag ka pa lang aggaraw. Pasensya kayo lang man tata. Inawa kong tinanganan nyo. Sa paam ti bumangon ninton bigat Kaya't ko, numakariingak at dan naluto amakan. Ha? Nangag mo jimbagak? Oo, tata. Kasta Amom magayam ti sumungbat adagos. Ala, aginaw kan. Ay, siga. Abiyakos ko silapan nak. Saan ka matakos ko silapan? Agrason ka pa lang, kakit-kitag lang arudan akos ko silapan nak. Kaya't mau, tas sulikag, dagita nagdadakkel amulagat mau, tapno di kan makakusilap. Ha? Tata, saan kumamunta kasta? Di yung pagsawan ni Timaditi kabsat ko. Kano naglaing ako mo silap? Kaslaki din kabailan na kiti panagkunana? Patapwakan kay tupay di ti balay migit ni Beatrice? Naglastog di siya tao manong. Iso lang ti may diti balay ng punamlan asino. Di pa ila pumanaw. Tangiwat mo, ang mga numangag na ka. Talaga mo ta naglastog.
Saan tayo matangap-kapin nga may kitin nakikabalay kada tayo? Tinasayat, inga maturugan. Tamasapa tayo asumra kiti pagadalan nito bigat. Apay nga napan naturog jayan ni nanang da dya lalaki. Kapo ta agasawa da kanon kininanang. Kasano ka mga agasawa dan? Kat saan da mo ta nagkasar? Mapantay jayan da manong. Inda parwaran da dya lalaki kat papanawon ta. Saan ang nalakaday ta kaya't mamapasamak? Nang runa kat adalo mong tirabi. Ang mga numakaungat lang kadata na papanawon ta. Apay ko ma, kat balay tayo mat daytoy. Saan na matabalay? Nakita tanto ugali na. Sigurado ang makapungtot dahi dyan ng papanawon ta. Ay na, nagsakit ti ulo ka. Nalaos ngamin ti barpek ko'y di rabi. Ha? Ni Ruben, tiyada iti abay ko. Nagtara talaga ni Ruben. Kasladyak pala pa siya nakaabay ko itan. Tinasayaat. Inayadag ti bumangon. Tapno saan amariin. Agyamanak. Nakaruwarak iti silet asaan anak karing ni Ruben. Nanang? Oh, Cesar. Nakasukat kamot kaya man. Sumrag ka na di pagadalan nyo? Wan nanang? Papanawon yung di lalaki akadwaya simang pati dirabi. Anya? Ne, Cesar. Saan anasaya ti kastang ibagbagam? Saan tayo mutla nga kapkapin dahi dyan nanang? Isa papanawon yung arudan diti balay tayo. Saan amabalin? Taasawa ko ni Ruben. Saan kayo pa'y muta nagkasar? Iso asaan kayo nga ron nagasawa? Naguyong, pinagsasawan na kami pa'y dirabi. Ha? Ay, saan apod no dayta? Saan ang maaramid ni Ruben ti kasta? Putno timbagak nanang, naguyong idirabi. Kat iso lang nga ron ti makipangpangan kada tayo. Huston, ang mga numakariingan ni Ruben kat mangag na ka. Apay nga minadiyo pa dyan timbagak nanang. Oray damagan niya ni Manong Noah. Talaga pinagsasawan na kami dahil dyan lalaki. Pudno ka ditim bagbaga ni ading mo kanyak. May papaniti inaramid ni Ruben idirabi. Ha? Pinagsasawan na kayo kano? Kwa, nanang? Beatriz! Good morning, mahal. Good morning, Mat, mahal. At da ka rin naluto ang makan? Nagluto ako na tibimmangunak. Wow! Naggagat ka magayaman? Nasayat launay no nagluto ka. Mabisinak nga minan. Alangarod, umay kan tamang idasara kon iti makan. Tamapan mo tan iji pagadalan dagiti anak ko. Saan ako napumanaw dito balayo? Agden natan. Ha? Agpaiso? Katuan. Malaksid papanawan nak. Ni, saan? Agyan ka dito balay ng aging gaiti kay kayat mo. Asidagmat dito yung pakitrab-trabahwam. Iso pa iti pagabang mo iti pagnaedam. Talaga gayam nga ayatin na kanya. Katuan mat, ay ayatan ka unay-unay, Ruben. Si Kangay, ay ayatan na kadimat. Ay katuan Ibalikas mo man nga, Rod. Si kakit dimat. Naskan ka di pa lang ibalikas ko dayta. Kayat ko laang amangag Saan na masapol nga ibalikas ko? Marikrik namat nga rod daytan. Alagit din. Agluto kan iti kanin tatan mabisina kon. Mangan maturog matlatan ti kukuunta. Naibusan ti nabatbati nga abastumi kadagiti ubing. Makan nga rod di maibaws. Ti maday ket no maibaws asaan mat amalamot. Nakaumay ka mat, apawk. Ayan ngay ni Manong Mau. Siyak lang di may diti balayo, Lola. Imbag man, tanalagip mo ti umay dito'y ayan kaw. Medyo nabayag mo't basit, anday di na di ayo umay yung agkabsat dito'y balay. Tsak pa'y kay tagawit, Lola. Nay, apa yan?
Sa pulen da kay jay balayo no saan ka nga agaway. Dituyak pa lang balay mo, Lola. Aguray ka man, apaw. Idungtan na ka din ni Nanang Mau iso ang nagpasugnod ka. Kat di mon kaya ti agaway. Saan, Lola? Apay nga rod ngay. Sa pulen na ka ni Nanang Mau no saan ka nga agaway. Saan nakasapulan, Dayjay? Tadamot din sa baling asawa na. Dayjay, hindi kaya't nangamda kaming anak na. Anya? Ada sa balin nga asawa ni Nanang Mau kunam. Wun, Lola. Naguyong pa dyan lalaki akadwa na nagawid dyan balay mi. Anya? Diyak am mo dyan, Lola. Nakakitkitaan na nga iti dayjay alalakay. Diyak am mo Di minto pa yam amo kat nakiturugan dyan balay mi. Iswa dituya ko balay mo, Lola. Pudno ga ayam timbagan ni Cesar nga dati inyawid mo ang lalaki dito'y balayaw. Nanang, kaayan ayat ko ni Ruben. Nakaamamwam iti dayjay ataaw. Inyam amo ti may sa agayam ko. Kat nagginusto kami mat. Amamom ka dilao na yan. Kasta ti pa nagkunak, Nanang. Iti pa naglabas ti Aldaw. Sigurado ama-am-amo milaunay ti tunggal maysa. May mayat kumamot laeng no inamamumpay ana imbag. Sakbay anagdun na kayaw. Sapay la kuma, takasbut laeng iti day di anak ko anasaya at day ta alalaki anakidun na Beatrice. No nasingpat day di anak yung asawa, patsyak akas day mo ti kinasingpat ni Ruben, Nanang. Kuma, taday talaeng mo ti tartari gagayak. Ti saan ka makapili iti agbalin akal baryom nga aging ga iti tungpal biagmaw. Nanang, Wan gayam, adda ni Cesar ijay balay. amuklatan nga ijay tinapanan na. Pagawiden nyo kuman, Nanang. Kunamlan asi numat dayjay akatugangam, napiste lang aruden di anak na, pakibiyangan na kapailaang. Ha? Ruben, saan kumamot akas ti pa nagsasaom, ta nagsaya at ni katugangak? Apay, mas isakit mo ti katugangam, ngem siyak? Ibagbagak laeng. No isumat lagayam ti isakit mo, di pumanaw akon di ti balayo. Nalakaak matakasarsarita kat. Anya? Jakla kayat ti agnaed iti balay, asaan dakmet gayam akayat akabalay. Ruben, saan kumamot akas ta? Kasano, kat kasla mas isakit mo di katugangam ngem siyak. Makapasakit kamet itinakam, Beatrice. Apaw, agawid ka ni ijay balayaw. Ha? Di mo kaya't nagnadak dito ayan mo, Lola? Saan akasta? Angem siyempre, pampanunutek mo tirik na ni Nanang mo a pinanawam. Lola? Mala, agawid ka kit din. Saan ko nga ipare ti panagnaed mo dito'y balay? Angem adamot ti inaken kabsat mo arumbeng akadenam. Adapay balayaw. Sige, Lola. Agawid ak nga rod no kasta ti kunayo. Basta agsingsingput kayo latakin ni Noah ama anong mau. Kasta ti kasayaatan nga aramidon yo, apaw. Nasayaat man taammom ti agawid. Imbag, tanasurutan pa'y ti dalan ngagturong ditoy. Kabisadok mo ti dalan. Dito pa'y sana bumalay kat nasurutan na ti dalan ngayon may nakipagnad di ti balay mi. Na, anya jay kunan! Apay nga nagtapis ka. Kaya't mo, taikog ka! Tata, di mo kapiling ti kabsat ko. May sakamat! Nagubingan day takabsat mo ngam nagtangsit! Pumanaw kan di ti balay mi. Talagaan natangsit ka! Sige, pataas mo yung gugtar natin ko. Tay pulong kay ti pulis sa uncle ko. Ha? Ada pulis nga uncle mo? Wen, kasinsin di tatang ko. Ipulong ka kan ko ano, nakabiling pa natin ko.
Nagtatangsit dagiti anak mo, Beatrice. Apay ngamin, anya tinapasamak. Napanak lang gimatang iti iluto kasi daan tayo. Ngam adagaya man ti saan anasaya at anapasamak. Nagtatangsit da nga rod. Agasam ta pinagmaymay sa andak. Kinabildak pa'y nga rod. Ha? Eh, saan ang maarami dagiti anak ko dayta? Inaramid da nga rodan. Apay nga sakit mo ida. Gaputa amok dagiti anak ko. Saan da nga aramid ti mangkabil nang runa iti adayong adda-edad na kadakwada? Sige, tangay isuda ti isakit mo. Pumanawak nga rodan dito'y balayo. Ha? Ruben, saan kumamatakas ta? Ornusan tayo ti anyaman asaan nyo nagkikinaawatan kadagiti anak ko. Jakla ka ba ilan ti makikabalay iti tangsit nga ubing? Isa pumanawak langan dito'y. Saan kumamatakas ta pangaasim? No kayat mo ngagtultuloy ti panagdenata, agpili ka kada kami ken kadagiti anak mo, Beatrice. Siya, wano dagiti tangsit adjas king anak mo. No pilyenak, papanawom ida dito'y balayo. Ket data ti agnaed dito'y. No isuda mo ti pilyem, siya nga rod ti pumanaw, Beatrice. Apay kinabilo ka no ni Ruben. Ha? Saan nga kinabil, nanang? Isunto pa'y tinangkabil kanyak nanang. Tinapis na. Anya? Pudno timbaga ni ading ko, nanang. Nakita ka mismo ti panangkabil ni Tata Ruben kini Cesar. Nanang, papanawan nyo lang ang dadya tao dito balay tayo. May mayat mo't lang naawanan ti asawa yo. Naguyong mo't lang dadya lakay. Oo, nanang. Agbiag tayo mo't nga orawang dadya tao. Nga ori narigat ti biag tayo. Madlaw adiyo kayat ni Ruben. Iso akasta ti sa uyo. Gaputa na uyong nanang. Isa papanawan yun dito balay. Saan mabalin, Cesar? Apay kumasaan na mabalin. Kat saan tayo matakap-kapin ano? Sumarden kan. Diyak kayat ti kasta pa nagsasaom. Di yung amin ipakita ti kinatangsit yu kan kwa na. Saan kami mo't anatangsit no saan na nauyong ka na kami nanang? Huston, saan pumanaw dito'y balay ni Ruben, taagasawa kami. Onya, nakaikading kan no asino ti pilyem kada kami kadagiti anak mo? Diyak kayat ti agpili. No kasta mo lagayam? Pumanaw akon, itamat laeng. Anya? Una, pumanaw akon. Sige, alaek dagiti manmano nga arwatek nga daditoy. Ruben, pangaasim, saan ka pumanaw? Diyak kayat akabalay dagiti anak mo. Isu adinak nga rod malapdan pumanaw. Kunak manoy ayatanak, ngamapay panawan nakmatan. Imbagak matan, diyak kayat ti ugale dagiti anak mo. Isu pumanaw aklaengan. Sige, Ruben, agpakpakasyakan ka. Saan ka pumanaw? nakaikading akon. No anya timbagak, iso ti aramidak. Oh. Apay akit kita endak da kayo nga kabsat. Pumanaw kayo? Obvious ba? Kas makita mat, imot ko ti bagko ang naglaon kadagiti gargaret ko. Darasam nga rodan ti rumor dito balay mi. Na, kayat mo tas si Pangulang ka dita. Padasam ma, tapabalod da ka. Tangsit ka talaga. Sige, pumanaw kayo langin, Tata. Di ka pa agyaman, talibre ti pa nagmaad mo dito balay mi ti sumagmamanungal daw. Na, jaski ka nga ubing. Huston, Cesar. Di ka lang nagsasao, tapno pumanawan. Ha! Agpada kayo ng agkabsat! Jaski kayo! Ha! Manong, napaksyatan ti kontrabida dito balay na uyong. Uwan nga rod, pimanawan. Sapay kumatasanan niya agsubsubli da dya tao. Saan siguron? No saan ko manaw yung, mabalin ko mga agyan diti balay, katag-asawa da kininanang. Una,
Isosan lang na makiasasawa mo nun ni Nanang. No nauyong mo't lang tagbalin niya asawa na. Nanang, kagura na kami kadikin ni Cesar iti papanawan ni Tata Ruben. Ha? Ni, saan? Kunak no kagura na kami. Tasan kayo matagtagari? Kan nakarupangat kayo. At ka din sakit ka na kayo? Awan, anak. Pimanawan din na uyong nga tao. Awanan ti manguyong kada tayo. Nang runa kada kami kiniading ko. Saan kayo na makias-asawa, Nanang? Alaan nyo dagiti gargaretyo ka ni ading mo. Ni, apay Nanang. Papanan tayo. Mapantay agpasyar. At akwarta tayong aramatan tayo mapanagpasyar, Nanang. Basta, mangala kayo kadagiti gargaretyo. Sige nga rod, Nanang. Tayo baga kini Cesar. Siguro, mapantay agpasyar, Nanang. Nay, kula at man ti umayo dito'y balay. Kan apay dagiti gargaret yaw nga imot yaw. Lola? Kaya't ni Nanang nga umay kami dito, Lola. Nanang, da kayo kumapay lang ti makaamo kadagiti anak ko. Apay, Beatrice. Adala ang papanak. Sa dinaw. Papa na mga min, Nanang. Sumurot kami langan ka ni Manong Noah kada kayo iti papanan nyo, Nanang. Saan amabalin ta agad adal kayo? Ado ka tititinapay nga isang patyo nagawit kayo? Kwa? Uwan. Mga laakto iti ado at tinapay. Yay! O sige, mapan kayo nga rodan. Orayan mi ti panagawid yun, Nanang. Padaanan ti maudi a paset ti umuna aparang ditoy. Laughing Leos! Sound effects ken musika JR. Isursurat ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Laughing Leos! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!